Ia tu atu le au whatalo whai le pa ia mal mamalu le tātou tunu o mawhai ona maua mai le tātou whaapoponga o le tātou prokalama le newa yaso o whaingo ino le Outou Manuia. O ngā osi sao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California, le United States o Amerika i le vale le ma le u ngā lima mawhana whana ma le si ufonga le tāo for Radio Samoa. Ia, o la uto o ono Misipouena Tagaloa o whaafoina le tātou prokalama le nei oli. Ia mala amomoa na ave le tātou whaatue, le tātou whaasangi, ia le tātou whaamomoa fo i le tua. Tātou i fo matalo. Le tua tolu tasi pa iae, le tamā le alo ma le nganga pa ia la o fio. Mātou te le malamalama a toa i a te oe. Na mātou i ite, ma mātou mata i tuina, langi soifua o lo iai. Ia lo pumoni lava a ele finangalo e whaali mai la o fio i le tangata. Ia whapena lava o na mātou pongi sa. O le mātou talo i le nei wha moe wale o na mātou mafuta. I le taumawhainga fo i le nei a fiafi. Mātou te fia pa i le tūpao lo fina ngalo. Na mātou fia i ite ina lo iai i nei. Ina ia ta ape e le whamunsina i le nei a fiafi. Walu tangata ia masiana whaalumanga. Alu le manu ia masiana ia. E isi si o whaalongolongo mai le nei prokalama mani a venga mamafa. Le fisidi o lo whaima whawhatiata mai. Le soifua langi malia o lau whanau. O le talo ia a bea upo o le mātou mutu, mawhauwhaunga o le loto. E moli atua ile nei mauti noa ia i lato. E te fina ngalo i manuia. I le swafo Yesu ke riso wala i la mātou te talo ma le vala au. Amen. Tangata ua e ramana iai wa e whaaulolu tau masua sua lauipu
fatu le malu la whaafonga fo ile ne fiafi. No fo mafo fau le ile tāua o le taimi. Le tāua o le taimi e maua tupe, maua palapala malo. Ia le maua le taimi. So mele mole te le tuel whaaftai ia ila tō mwhaiona mafuta mai le tātou pokalama. Whaangao ina o tō taimi o na le nefui whaamoe moe. Ia o te talo ina ia o ngā. Mo ila tō whato aki mai la tō la au i le tātou pokalama. E pe o le whaamoe moe lava le Outou Manuia. Ia le langa se manuia mō tangata o le tātou atunu. Le manuia la nae le peise I o se mea a watu I nei. E peise I o ni nai langona e langa I nā. I wa ia le mamanu ino le nei prokalama I o tala lava mai le tātou kanona ma tala le tātou whatuatuanga, tala masani. E selo na tipi I le luas futasi sentuli. E pe o le mafuanga nā le ala iona whamanatu o tupea. O nei ele manatu e le steimi e whaangongo tangi ao ai ia tala o le tātou whatuatuanga. A whapea fo ele whaangongo tangi ao e pese I ua le ni tala fōu. O pese I o ni tala whaatau loto. E peila vo le tau loto ina le tamititi o le tatalo le li. O whapenao na le ise winga. So pe o le manatu la tuli mano le Outou Manuia se I tuela langa ia tala o le tātou kanona contextualize le luasfutasi centenali o na whaiela ia o se inati mo le manuia o le tātou tunu e pe o whamuenga maulunga le nao le Outou Manuia. Ia vai ala o ona ai ele manatu whaau popolo vai I te whisoswani mai ele nganga pa ia. Ia ona langa ila ia oni manuia o lo ina. Ele ngata fo ili nā. Ia ta fo ina na malamalama ili context o lo whai atu waile nei fo I au onanga. O leo lo whai atu nei Long Beach, California, LA County, I le malo Amerika. So e pe o nai puni loa na e tapena atuai ia se mea fōlo ia matou. A lupo moni lava e le eise sao oi I nei e mawhai o na whaatonuina ma ngai ala manuia o le atua o loi nā. Po o Sydney, Australia, po Christchurch, I New Zealand. Ia po so se mea lava o whaalongo mai e le tātou atunu. Mai lātou e malamalama le tātou ngangana ma le tātou tofi. E le eise manatu o le au ona e watu se me I e tātasi o mai tātou. In fact, on mena tā waile whaasoa mai ia ma eo mai fo I lau masini nei o iloa e le mena ngā le mulemu I nā. Wa o le mafuanga nā e mwhai e peo na maua le malo se whaawawai pe I nei. Ona ua mauti noa o lo iese au ngā o le tātou teimi. Ia o le vai aso la ua mawai mo I lātou ele maua le whaasalaunga. Peina tātou mafau I le theme o le tāwhisi le whae le nei tausanga. E whaeilo e manu o le tua sivi tau mafau le ngatai whale. E whaeilo e manu o le tua sivi tau mafau le ngatai whale. Whapele manatu alu le tangata e whangota. E lewa ai I le sami o lo o iai leia. E mo mua wa ai po o whea o iai manu whelelei. O le o ngā sami o iai manu lele o ina o lo o tata ai ia. So le manatu la o le komiti na whafoina le tāwhisi whae le nei tausanga. Se I oto mai le nā muanga ngana e whai mapuna oa. Ia tātou te whelafolo wha I le tāwhisi whae o le tausanga nei. Mo I lātou le sila fia o le tāwhisi whae o le malaile o luasfuru whātausanga talu o nangosi. O lo whai nei a mātou I Long Beach, California. Ai ona o le vairusi ma le COVID-19. E lea ua
ia nai poro kalama mai tausanga o mawai leo na whaawa wina e pe o le Family Sunday o le lotunai la sai pe e whatawa ina ile tūlanga o ainga mātua whanau e ngata lai le nuclear family le ainga pumo mo o ia whapefo ile ainga tala i tua cousins, aunts male manatu lava o tafsi whai e pe o le this is one of the basic organizing units of the Samoan community o lona ainga pule ala e whea le tele o tupe al tangata tele tikeli maululunga lona o ina ai alesona ainga ile manatu lava o tangata Samoa o tangata o pitu sile na mativa so a tonu ele mafatele le mele i Samoa e mo matou ai i nei e pese ia te le lava le whaoso soina o mamoni te le whaoso soina o le atamai e pe e te le whaoso soina o ati na e mawanoa e maua e pe e te le na una i ai i le tau o ainga e whale tau ai i ainga i le nei fui vai tau nana i ele te mina na a o fau mai a tātou i nei a Mesa America in the 1940s, 1950s na umalta wolo no lua o langi nana a matai no mai o tātou tangata i nei e o mai ala tangata lo intact level la to winga le na ainga tausi ma o va ai maliu te luova yaso por ala me fele nga luenga tangata vacation i luova yaso honor maliu ia vai te milane o sa o vai ia inga o fa pena o le o fai la to le mena sama sanieta to ina o mai ia o melana pese o to fofola fo ila le fala ma o to tanga i le tafsis fai so le tauna to pongi mai ia nai ainga ia wale la uto fe lolo o amata na tula i mai tatu tanga i pule o fala putonga o managers i telefo o fale loia ia nei so we yelo lato wava no malo lato sa lo tonga me foi no fa mo me tau no fa mo mo we la manatu tau fa mo tatu ainga ona pese i o pātua o tātou ainga. Ia sa whaua i elta mau ainga i whafo. So, o le sila nā mea na tāo fil tafsir whail tu sangale nei, e ui ana o lo pesi e tātou il siama, ia asaya i ana i tangata na i le sauninga. Live stream fo ele Facebook, ia ma le tofila al tafsir whaile, tu sangale nei o le sunga to ina whatonu. Fefe au malo lo le foma i ali ki tia. So, mena sa tatu tala noa el vai aso o mawai. O le thimle na whailo e manu o le tua sivi. Tau mawhol ngata i whale. O a manu o lo lato whaailoa mai ta mao ainga o le tua i nei o na po. O le tali o i lato ui o lo sa ili mea ai mo i lato ma lato whanau. Stangata lava o whainga luenga o manui a lato te whaailoa le ta mao ainga o le tua. E pe o le mena leo o lo whawina i le economy i nei. A whapea e maua e se company se whaatufunganga e mawhai ei o na whaau popo le value i le soifua ma le ola o le tangata i le marketi. O na atu le iei o tupe i le nafo i company. So o le whatete inga. Le company i te leo le Facebook le whaonga tatou. E ao uma le Facebook ia content ia watu tangata. O whaila le whasalaunga le nei. Ao o na watu rola ia tu i lunga i le platform le nei wata o le Facebook. Ia na watu rola tangata mawhaila tu komeni, like, share. Mai whaila tu tala nga ia i le content lea. O na whaonga rola ia Facebook ka la tu fo muli le ad iawe. Whapena su e se, let's say for example, se fale te renta, e kiriki do lava le rent. Ia te iau o mputa mulmuli malawa. So ta mulmuli ma, ia au ads la ia, o le tutongi e company o tamu whai e sao, ma ia lato me ia te oe. So, and that's a valuable thing. So, o le winga la tala.
o le ua fafau ele Facebook ia le nei fo'i malae e whaatau atuai ads I company o lo sell ia ni alatou products ma services. E target ai la ia tātou ia mata I lunga le content le free. So, I le vaaila wala le marketi o se mea le le mena o se mea Tagaloa le mena. Mafuanga na le ala una tutongi a company o lo whatawatu a latou products and services. Ia le ad I lunga le Facebook. Ina ia target ai tangata ia o mai e mata le content o lo faifua. So o le mela ua whaongai nai le whateta inga lea ona e pese I o manu ia o le tua CV tangata ia o e whaingaruenga I company ia. Waiala ona maua ia le avano e whaingaruenga I tangata I company ia. Ona o lo maua le company ia tupe. Ia ona mailo le tupe to tongi ele tangata lea la tu whaingaruenga. Ona whatu le tangata le whaingaruenga. Ia pawala lau mea whai o le upload le mea lea po le tusi le code ina ia mwhai ona tau muli ia le prokalama anga ile mele ile tangata. And that's valuable. So o atato va aila ile usua tangata ia whingaruenga. Ona tato wilo ala ia. Ele pese ia ele mele pepe I. O le pepe ai manu I. Ai ele tamau a ingala ia lalo. So a whapela e whaonga whalele e tato le moanga ngana lena whaonga le tafsir wha le to sanga ma tātou sava vali ai ma tātou tuli au pū ia manu nei lato te whaeilo le tamau a ingo le tua. Ona tātou whapea lea